لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 40 hadis cananın düşündürmösü 19. hadis. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu aytadi. Gündördün birinde men uloğunun üstünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ardında elem. Al maga aytты: "Ey balam, men saga uşunday sözlөрдү үйrөtөm. Allah'tın şariatın saktasan, Allah seni saktaydı. Allah'tın şariatın saktasan, oşondo Allah'ta aldığında tabasın. Egerde soray turgan bolsoň, anda Allah'tan sora. Ha egerde jardam tiley turgan bolsoň, anda Allah'tan jardam tile. Bilginiň, egerde бүткүл ümmet saga payda berүү үчүн birikse de, alar saga Allah tagdyrыңa жазганчалык gana payda bere alışat. Oşondoy ele ümmettин barысы saga ziyan berүү үчүн birikse de, alar saga Allah tagdyrыңa жазганчалыk gana ziyan bere alışat. Kalemler kötörülgön jana baraktar kuragan. Tirmizi. İmam Tirmizi'nin başka rivayetinde "İhfazillaha tecidhu amamak. Ta'arraf ila Allahi fi'r-raha ya'rifuka fi'ş-şidde. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yekun liyusibak ve ma asabaka lam yekun liyukhti'ak. Wa'lam anna an-nasra ma'as-sabr ve anna al-faraca ma'al-karb ve anna ma'al usri yusra." İmam Tirmizi'nin başka rivayetinde Allah'ın şariatını sakta, oşonda Allah'ta aldığında tabasın. Allah'ta kenençilikte istep jür, Allah seni kıyınçılıkta isteydi. Bilginiň, senin başına düşpөгөн nerse, al tagdyrыңda жазылган эмес. Oşonda ele tagdyrыңa жазылган nerse başına düşpөй койбойт. Bilginiň, çындыгында жеңишке sabır kılуу menen жетет. Beypillik oğurçuluktan kiyin bolot. Jana жеңилчилик kıyınçılıktan kiyin bolot dep aytkan. Hadisten alıngan paydalar. Birinci, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin jumşaktığı. Al jaşlarga nasihat aytkanda da alarga köngül burup kayrylat ele. Bul hadiste de Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuga "Ey balam, men saga uşunday sözlörдү үйrөtөйүn" dep жылуу жумшак kayrıldı. Ekinci, kimde kim biröөгө bir sözdü ayta turgan bolso, eger al söz oluttуу söz bolso, anda al paygambarыбыз aytkanday al adamdын janına barıp köngül burup süйлөөsү zarыл. Üçüncü, kimde kim Allah'tan buyruklarına moyun sunup jurbösö, anda anı Allah Taala kırsıktan, adaşууdan saktabайт, jardamsız kaldırat. Allah Taala ıyık Kur'anda aytты: Allah'ты esten çıgargan adamlar siyaktуу bolbogula. Alar Allah'ты unutkandары себептүү Allah Taala'ды өздөрүн unutturup koydu. Mına oşolor baş iýbegender. Haşr sürösü 19. ayat. Dörtüncü, Allah Taala'nın saktoosу bul pendesin tuura jolgo baştagany, jakşılık işlerdi kılууga bagıttap koygonu. Allah Taala eger pendesin saktap koyso, anda al pende köptөгөн ziyanlardan alısta bolot. Beşinci, Allah'tın buyruklarına moyun sunup jürүүnүн paydası jakşılıktardын büt barına жетиштүү. Al jakşılıktardын eň ulууsu Allah Taala menen birge bolуу. Altıncı, egerde adam jardamga muhtaç bolso, anda al Allah'tan gana surasın. Birok berilе turgan jardam adamdын kolundan kele turgan iş bolso, anda kolundan kelgen adamdan jardamdaşууsun surasa bolot. Bu şariatta ruhsat berilgen. Bul tuuralуу Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir adamdı uloosuna minip aluusuna jardam bергeniň, aga жүктөрүн alıp жүктөшүp койгонуң sadaka bolup esептелет деген. Жетинчи, çındыгында бүт ümmet baары birigişip bir adamga payda berүүгө areket kılышsa, alar al adamga Allah tagdyrına жазганчалыk gana payda bere alışat. Andan aşık eç nerse kıla alışpayt. Ошондой эле алар eç kандай ziyan da bere alışpayt. Бирок ал адамдын тагдырына Аллах жазганчалык гана зыян бере алышат. Зыян берүү же пайда берүү Аллахтын өкүмү менен гана болот. Аллах пенденин тагдырына зыян көрүүнү жазбаган болсо, анда ал адамга эч ким зыян бере албайт. Бардык нерсе Аллахтын колунда. 8. Пенде ар дайым Аллахтын өзүнөн гана үмүт кылып жашоосу зарыл. Аллахтан башка нерселерден үмүт кылуу бул күнөө. Аллахтан башка нерселер пайда бергенге да, зыян бергенге да күч кудуреттери жок. 9. Бардык нерсе тагдырга жазылган. Пенде эмнени көрөрү, кайда барары, канча ырыскы жеп дагы канча жашаары тагдырга жазылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Адамдардын тагдыры асман менен жердин жаралуусунан 50.000 жыл мурда жазылган. Сахих Муслим. 10. Сабыр кылгандарга эң чоң сүйүнчү, жеңиш сабыр менен болот. Ийгилик ар дайым сабырдуулар менен бирге. 11. Дагы бир чоң сүйүнчү. Эгер адам баласына кыйынчылык жетсе, анда ал жеңил жашоону күтө берсин. Аллах Таала ыйык Кур'анда айткан: Албетте кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар. Шарх сүрөсү 5. аят.